Rikiche mayap chulchi rakanogabri mayap chulchi rechpashili kayala shuyew rinabet sihobal parronojelu wachuleu paritijobalu tatlan tinamit kiche pariqih 21 rech ik febrero junab 2020 pariqih mahitah riuyaik rinabet sihobal ruk helalajtaq ohom shkiyari ohomab shokopila shukujeri kiche ohom. Kategoria Utsupetik, Ricabal Pérez, Riquiche Mayap Chulchi, Ritat Alfonso Marco Tulio Poncio Vicente, Shukhe Ricamultakbe, Rechi Jalahostak Ukaj, Achtihab, Ukotzihal Tinamit, Shukuhe, Tijoshalab, Rechi Jalahostak Tijobal. Shukuhe Pawakih Yakitzihunem, Oship Kahil Katzakat, Rechuyay Kupaj, Kapaj Nohibal. Quiero decirles que dominar 2 o 3 más idiomas es un mundo maravilloso. Primero, Ritat Tomás Matías Gutiérrez Tsunun, Sihon Pawi, Riupatari Nape, Shukujeriu Kap Tihobal, Pariti Hobal. Hewashubir, Wekat Sihon Pakep Chapal, Kachop Kep Nohibal, Shakur Hawashik, Kaskawetamah. De 1524 a 1800 se quiso eliminar el idioma. Rinan Doris Angélica Aguilar Gómez, Sihon Pawi Riupatari Napiet Sihopal, Parichomanen Winakilal. Areshubir, Chisipalah Rahwashik Kakachopo, Ritakanek Atom Pawi Riukohik, Rinapia Katsir, Shukhe, Shutsihober, Riupetiku Ekuk Aslemal, Patakritihonek Pawi Rinapet Sihopal, Shanek Omul, Krah Kasachuwach. El objetivo es de reconocer la muerte de 2 estudiantes que estaban manifestando. Kispal Ritat Francisco Tzok Mejía, Sihon Chech, Ritakanik, Rechukohik Rimayap Sihopal, Shubihkut, Wariutiketahik, Uriaiku Irinabet Sihopal Parnogelu Wachuleu, Sharumal Chirichaosh Kipan Kebuship Tihoshela Paritinamit, Bangladesh. Pawi, Rikitsih Rumalwa, Kamik Rahawashik, Kakayau Rikatsih, Wachanika Achik Sihopal, Parnogel Uwachuleu. Kispal Rech, Yakir Ritihoshelab, Rech Rijalahok Tihobal, Rech Kiari Helalah Tak Shohowem. Arewa, Riu Ashishi Kuyaiku Rinabe, Sihobal Parnogel Wachulem.